gubernur tadi.
Tanjung. Terima kasih kepada Muhammad Nom yang akan menyiapkan masjid Bangkaan Bangsa Jenio itu Baitur Rahman, dan masjid Baitur Rahman itu adalah masjid yang bersejarah yang lainnya mengisahkan muda melaksanakan ibadah dalam masjid itu adalah cara-cara terakhir dengan membuat atau bagi kayu memukau balik pernah menjadi sifat masjidnya dan melaksanakan ibadah masjidnya adalah sesuai dengan yang ditulis dalam kitab-kitab bangsa syariat. Kalau katanya sesuai dengan Fathul Hakim yang telah sah mendefinir bahwa syariatnya berlaku dalam Islam Abu Bakar Syafi'i Abi Hamidah Sunnah wal Jamaah adalah syariat Islamiyah. Hanya yang belum mengenai baru benda baru mulai saja anak baru tapi tahu tempat masing-masing benda baru. Saya anak sana untuk pendeta masjid mana yang dijual itu anak pendeta masjid Nyona untuk bahwa saya sudah punya jalan masjid, saya berdoa saya mengenal orang karena saya yang saya inginkan pun, yang saya inginkan masjid yang berubah ini dan itu saya mulai sampai zamannya zaman Islam bersama jadi tetap dengan sunnah wal jamaah. Kali yang sunnah wal jamaah tetap sunnah wal jamaah. Seperti yang Islam sunnah wal jamaah. Islam jaya di Aceh karena Ahlussunnah wal Jamaah. Juga la yaqulu umurul hadhihi ummah illa bima saluha fi awwaliha. Urusan umat Islam Yohan akan jaya kecuali dengan cara-cara lama yang telah pernah dulu membawanya ke jenjang kejayaan. Di masa Aceh kita sebagai salah satu daripada 5 negara yang terkuat di dunia, di sini mengesahkan bahasa Syafi'i dan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka siapapun yang mempernakan ini menghancurkan Ahlussunnah wal Jamaah, nyawa itu harus bela. Kayu anak tadi Aceh nyokir dengan Suriah, baik Aceh nyokir dengan Mesir, baik Aceh nyokir dengan Yaman. Kalau dipernakan itu, budaya bermualaf tentang agama kampung Islam. Karena pernah itu belum ada yang hanya tentang ini kita apa ada yang baru. Bio. Kamu kan salah, kamu kafir, kamu kekemai tentang Islam. Baik, dulu kata-kata lelenya kalau orang papa dengan lalu kamu kafir, kamu bilang, kamu tak belah, yo, baiknya Aceh. Kalau salahnya dikatakan pada jamaah mengandung, baik salah, kan yang kenal yang pendeta masjid saja. Bukan yang pendeta baru. Dino luho selamat, baik kasih baik kita turun Tuhan. Karena yang kita baik itu belum bakal dikasih kata apa? Nanti pusbek. Mana boleh itu nanti kamu lagi Allah. Partanya sunnah ini Utsman. Utsman yang adalah dino sahabat yang jamin kamu suka Rasulullah. Beliau Utsman hanya ikut, wajib ikut. Jadi ini bukan masalah khilafiyah, masalah yang dikhilafiyahkan. Yang beda ya. Jadi dengan kepada kumandung orang iman sebagai biasa mereka baru dan melengkapi Allah Subhanahu Wa Taala dan terjaga marwah jauh karena di masjid sepakat yang belum. Tahun Tuhan mari sama-sama baca doa. Mudah-mudahan Aceh yang selamat daripada bala, selamat daripada gerakan-gerakan yang ingin menghancurkan buah karya nabatai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi 'amahu wa yukafi al-sabirin. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al baladana Aceh baladatan thayyibatan sakinatan ma'murah. Amin. Amin.
الفجار والمفسدين سلمها من الكافرين وسلمها من المنافقين وسلمها من الوهابيين من الشيعين من البلاء والخوف والزلازل ويحيي من الأموال والأنفس والثمرات اللهم اجعل بلدتنا أجل بلدة طيبة ساكنة معمورة من أيدي الفجار والمفسدين وسلمها من الظالمين وسلمها من الكافرين وسلمها من المنافقين وسلمها من الشيعين وسلمها من الوهابيين وسلمها من البلاء والقص والزلازل ويمسك من الأموال والأنفس والثمرات اللهم اجعل بلدتنا أجل بلدة طيبة ساكنة معمورة وسلمها من أيدي الفجار والمفسدين وسلمها من الظالمين وسلمها من الكافرين وسلمها من المنافقين وسلمها من المبتدعين وسلمها من البلاء والخوف والزلازل وسلم من الأموال والأنفس والثمرات اللهم اجعل أئمتنا أئمة المهتدين الصادقين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا يا الله من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا يا الله من أهل البدعة والضلالة والشقاوة اللهم اجعلنا يا الله من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا يا الله من أهل البدعة والضلالة والشقاوة اللهم اجعلنا يا الله من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا يا الله من أهل البدعة والضلالة والشقاوة اللهم اجمع الناس على حزبنا وجمعيتنا بالمحبة والألفة واجعل أحزابنا غالبين غير مغلوبين بقدرتك ونصرك يا أرحم الراحمين اللهم اجمع الناس على حزبنا وجمعيتنا بالمحبة والألفة واجعل أحزابنا غالبين غير مغلوبين بقدرتك ونصرك يا أرحم الراحمين اللهم اجمع الناس على حزبنا وجمعيتنا بالمحبة والألفة واجعل أحزابنا غالبين غير مغلوبين بقدرتك ونصرك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا بالإيمان وإنا بالإيمان واغفرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان اللهم اختم أجلنا يا الله بحسن الخاتمة اختم أجلنا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اجعل عاقبتنا بنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله اللهم يا عاقبتنا بنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله اللهم يا عاقبتنا بنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قول لا